Reka masuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye. Nk'ibisanzwe ngendero Jean Marc Ruti. Bakunzi ba The Future TV rero ngira ngo mu minsi ishize naberetse umuco mubi w'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo wo kubeshya no gupapira no guhimba ibihimbano by'amashusho ngo yagaragazaga ko ngo amadrone yabo ngo yabonye ingabo z'u Rwanda ahantu ziri gufasha M23 ngo bakohereza ibisasu bikabica bikabamara. Mwabonye ayo mashusho ko yari amashusho y'amahimbano bateruraga kuri YouTube bayakuye ku mashusho yafashwe ingabo z'Abarusiya ziri kurasa muri Ukraine, bakahita babyitirira ko ayo mashusho ari ay'abanyekongo bari kurasa ingabo z'u Rwanda ngo ziri gufasha M23. Nyuma y'icyo gihuha cyamaze kubitirwa ahakubuye, nejo bundi witwa Guillaume Njike umuvugizi w'ingabo za Kongo nanone ntiyarekeye aho, ahubwo yarongeye afata drone ya FARDC yarasiwe muri Kirorirwe irashwe na M23, bahita biyitirira icyo gikorwa ngo rwose ngo iyi ni drone y'u Rwanda ngo yarashwe na FARDC. Icyo gihuha nacyo ngira ngo twagikubitiye ahakubuye ejo bundi mu nkuru yacu iheruka, nacyo mwarakibonye. Ariko na n'ubu ngubu bakunzi ba The Future TV ntabwo iki gihuha noneho yagisakaje no mu banyamakuru bavanga cyangwa se umuntu yavuga ko yagikwirakwije mu banyamakuru b'abapropagandiste cyangwa se bakwirakwiza icengezamatwara rya FARDC ryo kubeshya no gukwiza ibihuha no gushaka kubeshya abaturage ko bahagaze neza ku rugamba, kandi mu by'ukuri nta kuntu bimereye. Baracyakomeje kubeshya kandi bakabeshya bifashishije buri kanya amashusho yo muri Burusiya na Ukraine, y'urugamba ruri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Noneho uyu munsi icyazanywe n'umunyamakuru witwa Micombero, ikintu kinababaje bakunzi ba The Future TV nuko uyu Micombero ngo ari specialiste muri kintu bita multimedia, ibintu bijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya no kuyatangaza. Icyo kintu uyu muntu witwa Micombero mubona hano ari kuvuga ngo drone ngo za FARDC ngo zabonye ko hari abamercenaires ngo bari gufasha M23. Namwe ni mu ndebereye Twitter y'uyu mugabo w'umunyamakuru ngo w'igitangaza wo muri Kongo witwa Micombero, utangaza igihuha nk'iki ngiki akerekana amashusho avuga ngo nayaki ngo nayaba abamercenaires n'ayabacancuro bari gufasha M23. Ibi ni ibintu bigayitse noneho byahise bisetsa ngo babacancuro. Kandi noneho ikintu kinasekeje nuko avuga ngo babacancuro nabo muri RDF, ukibaza ukuntu abazungu RDF igira abasirikare b'abazungu. Namwe nimwibaze, na mbere yuko umuntu ajya kureba kuverifya kugenzura niba iyi foto koko ari ukuri, hari abazungu muzi muri RDF. Njye narumva ibintu bibera mu banyekongo, ubwonko bw'abanyekongo sinzi ibintu birimo. Noneho abitwa ba Nyiringoma ni muheza nguni ucenge w'umupropagandiste wa Kisekedi, yibegarabiye muri Amerika, ntazi biri kuba ku banyekongo. Yatanze bene wabo barimo batwika, barimo barabarya, ariko we kuba yigaramiye muri Amerika nta kintu bimubwiye. Umusonga wa bene wabo ntabwo uri kumubuza gusinzira, ahubwo aririrwa aririmba izi ntero za Guillaume Njike, aririrwa ahimba ibyo bihuha nabyo byo gufasha abanyekongo kuhimba ibihuha nk'ibi ngibi ngo muri RDF ngo dore abacancuro ba RDF b'abazungu. Mu by'ukuri rero bakunzi ba The Future TV, uyu muswa w'umunyekongo witwa Micombero, abantu bagiye bamwereka hari uburyo umuntu areba muri Google Pictures, Google y'amafoto, ukaverifiya ama image ukareba ahantu yafatiwe naho yakomotse. Iyo ushyize aya mashusho bagaragaje muri Google Pictures ihita ikwereka ko ari hehe, ari ayo muri Ukraine nayo bazanye, ari abasirikare ba Ukraine bari kugenga indake, bari kubaka indake zo gukoreramo urugamba barimo barwaniramo n'Abarusiya.
ariko aba bantu ntibashobora kubyumva muri bwa bwenge bwabo bukeya. Uyu muntu wiyita ngo ni umusipesiyalisite ngo muri multimedia akaba atazi ko amafoto umuntu ashobora kuverifiya akamenya source y'ayo mafoto, bikwereka ubwenge bukeya, bikwereka ubujiji, bikwereka propaganda irimo ubuswa bwinshi, bikwereka propaganda iciriritse idakwiye guhabwa umwanya, cyangwa se ngo igire umuntu wese iyobya ngo igire ngo koko mu Rwanda hari abacancuro b'abazungu barwanira RDF. Ibyo bintu bibaho? Ariko abaswa ari nk'abasazi. Ibi rero birabereka ko aba bantu bashingiye ku binyoma, barimo barashingira, barimo barakubitwa umusubizo, barimo barakubitwa amanywa nijoro, ariko kugerageza guhishingira ukuntu bari gukubitwa na M23 no gushaka ukuntu bavuga ngo iri gufashwa na RDF. Ibyo icyo gihuha cyarabakamanye, noneho bageze no kuvuga ko hari abacancuro ba RDF bari gufasha M23, bakabamurika bakazana amashusho yo muri Ukraine, bakavuga ngo buri ndebererwa abacancuro ba RDF. Ubu ni uburwayi bwo mu mutwe bakunzi ba The Future TV, kuko nk'uko mubibona abantu benshi bagiye babereka, iyo ushyize muri Google image ugashyiramo ukapulodingamo iyo foto berekanye, uhita ubibona aho yaturutse, uhita ubona source z'ayo mafoto. N'ayo mafoto buri gihe Ukraine niyo bakomeje gukoresha. Mwabonye by'ibisasu by'Abarusiya bakoresheje bavuga ngo FARDC irashe M23 na RDF, barongera bararaswa n'amadrone yabo arakubitwa, bati FARDC yahanuye drone ya RDF. Mwiboneye abasirikare ba M23 bari kuri iyo drone bavuga bati dore ibyo twahanuye drone ya FARDC, twanabambuye izi mbunda. Mwarabyiboneye ejo bundi muri inkuru duheruka gukora. None dore n'ikindi gihuha mubonye hano cy'abasirikare ba Ukraine berekanye bavuga ngo ni abacancu bo muri RDF. Birabereka ko iba ari ibihuha bikomeje gutambutswa, byageze no mu itangazamakuru, biri muri abo bahezanguni bo b'abanyamurenge bari muri Amerika aho ngaho, bari kwirira pizza bene wabo batwikwa baribwa. Ni abatindi b'abagome batanze bene wabo, ariko bose ikimwaro kuri bo. Shame on you guys. Ikintu kigaragara nuko muzatsindwa, kuko nta kuri mushingiye ku binyoma muhora mutambutsa bidafite ishinge na rugero. Ibyo bintu muzatsindwa, ntago ikinyoma kizongera gutsinda ukuri, nta nubwo ikibi kizongera gutsinda icyiza, kuko n'Imana ntiyabyemera. Reka mbashimire, ngenderoje Mark Rutini, The Future TV. Subscribe yanyu nk'ibisanzwe n'inkunga ikomeye.